Ramutse neza mwebwe mwahisemo gukanda subscribe namwe mutameze neza. Ni ikibazo cy'igihe ibintu byose birahinduka, nta kidahinduka mu gihe uri munsi y'ijuru. Ku munota 59 wari uhagije gusa kugira ngo Wasiri abe amaze gushigwa hanze ubwo yasereburaga kino gitego cya Fiston Karara Mayere. Ibintu byari bikomeye uko umugabo wo nguwo wa Piramide yaserebuye na niko Wasiri yaserebuye, yisanga tayari ari gucapka inshi bamusohora muri stade. Ibintu bikomeye, ibintu bihinduka uruva gusenya kuri Wasiri. Wasiri yahuye n'ibibazo bikomeye. Ikintu gitangaje n'uwo musohoye Jado dukuze kabisa, iyo nkuru twenda ko yinjiramo. Byari bihagije ku munota 90 kuba abareyo barimo baraserebura ngo baririmba ngo Piramide ngo barazwe na basekuru. Ibintu byari bikomeye muri Kigali Pele Stadium. Agahinda kari kenshi ku bafana b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga, bari baje bize intsinzi, ariko mu by'ukuri baza kugorwa no kubona icyuho cya Sheikh Djibril Ouattara utigeze ugaragara mu kibuga. Abafana benshi bavuze ko byose bafite ubuyobozi bwiza, ariko ngiyo ugeze mu kibuga ukareba umutoza, ukareba ndetse n'umuzamu, usanga ibyo bintu ntabyo bifitiye. Rero ngibyo nibyo byabaye intsinzwi y'uyu munsi. Ni amagambo menshi atangaje benshi bagiye batangaza, harimo ngaba Jangwanovic, harimo n'abandi bagiye batangaza amagambo akomeye cyane mbere y'uyu mukino. Bimeze bite mwegere hino mutera agatebe, tugiye kubana muri operasiyo yose soka muri stade wa Mureyowe. Uwo ni Wasiri ati soka muri stade wa Muhurigawe. Uwo ni Wasiri ati sohokaho ntiwakabaye umunyamakuru, uri umuhuriga wa Rayon Sport. Ati ninde wakugeje hano mu banyamakuru? Uwo ni Wasiri. Byakomeye. Iyo ni Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Abo ni abareyo ngo Piramide barazwe n'abasekuru. Rujugiro ati mbabajwe cyane n'abareyo bashigikiye Piramide, bansetse uyu munsi wa none, atariko nanjye ndibuze kubaseka. Abareyo nabo bamusubije ati match turayakira ku isaha 12:30, ntabwo ari ku izuba rimena imbwa agahanga. Ati ntago ari izuba ry'isa 8. Umutoza w'ikipe ya Piramide akimara guhabwa ikarita y'umutuku, habaye scenario ikomeye cyane. Ese ni ugutegura kwa APR cyangwa ni amakosa yarakoze? Ibyo byose turi buze kugenda atubyinjiramo tudatinze kabisa, dore ko Fiston Karara Mayere ngo yatsinze APR ngo ibitego ngo byiza, ngo batari kubona ngo uburyo biba. Ngese mu Rwanda bizagenda biti? Ati rero ati kino cyose ni igisubizo cy'uko bafunze ngo bita Kamarade, ngo shampiyona yo mu Rwanda igiye kubona igisubizo. Rero mureke dutangire twinjira tudatinze, ariko ndagusaba gukanda subscribe kuri Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kiruta ibindi hano mu Rwanda, ikinyamakuru kiryoshe, ikinyamakuru buri umwe wese yakwifuzaho kuba yakanda subscribe, ibundi ibintu byose bikaba byagenda neza cyane. Twagiye rero 11 ngo bari abakomando, abandi 11 bari abazungu, 11 bari abakomando. Aho ni ku ruhande rw'ikipe ya APR, ngo ariko 11 ba Piramide bari abazungu. Ku 11 rero ba APR bari abakomando ngo bakubitiwe ahareba inzenga n'uwitwa umuzungu. Umuzungu yagufatiye ikipe ya APR ngo ayikinisha neza mu gice cya mbere, ayereka uburyo ki byose bishoboka, abereka uburyo gutsinda kwa APR byashoboka. Atariko mu gice cya kabiri ntago bamenye icyabakubise, bahuye n'uruva gusenya. Ibibazo byagiye birakomera, umutoza ajya kuri pressure y'abafana, umutoza yicara ku ntebe ishushe, umutoza ahura n'ipanu, ibintu bijyaho bigirute, ibintu bijyaho birakomera.
umutoza w'ikipe ya APR wari wavuze ko impamvu yashize match kuri tapi kandi yakayishira ku isaha saa 8 yashakaga intsinzi yani Kigali. Abafana benshi bagiye muri stade bize intsinzi. Ubundi kugira ngo stade yuzure operation ngo byagenze ute? Buri mufana wese wa muri fan club hari ya APR. Amakuru mfite angeraho ngo niko buri mufana wese w'ikipe ya APR nawe ubyandike. Niba umufana wa APR ukabukoresha ukuri. Niko amatike yatsanzwe ntago yari yagurishijwe nkuko bisanzwe bayasize muri systeme by'akanya gatoya. Noneho bahita bayakuramo buri mufana wese wa muri fan club yagiye abona tike. Buri mufana wese wa muri fan club yagiye abona tike. Babategeka uburyo bagomba gufana. Baraza barafana. Koko barafanye stade iruzura. Ariko mukuzura buri mufana wese wa fan club uba muri fan club yari afite tike yohererejwe, tike ataguze. Muri make hari muri regira hari hasanzwe nyine uwaba yaraguze tike muri General Prito, uwaba waraguze tike bashobora kuba batarenze nibura 100. Abandi bashobora kuba baraguze amatike ninga 300 bo muri regira kuko niyo matike yarasigaye muri systeme yonyine. Mwabonye ko bamenye icyitwa umupolisi, umusirikare arimena, umufana wese ufana ikipe ya APR yarimenya amabisi amena umufana. Ibintu byari bikaze, ibintu byari bikomeye, ikipe stade yuzuye, abantu bose bahari ngo babihamye. Piramide ibinyabitsi igitego ikipe ya APR cyambere. Mukunagamo icyo gitego cyambere ibintu byahise bihindura isura, ibintu birakomera, ibibazo u Rwanda ruba rugufi. Ndavuga ati karabaye isi yose irabibona, amahanga arahurura. Icyabaye mwakibonye, ikipe ya APR yakubiswe igitego ku munota wa 59. Ubwo ni iminota ingahe yari itangiye? Ubwo ni iminota 14 ni iminota 14. Ku munota wa 14 w'igice cya kabiri ikipe ya APR yinjizwe igitego natangiye mbereka cya Fiston Kalala Mayele. Uwasiri ngo yikojeje ibicu aravuga ngo uriya niwe musore wanjye, aravuga ngo je m'appelle Fiston Kalala Mayele. Ati wow, agiye gusoza ngo wow, urushi rwa mbere rwari rumugezeho bahita bamusohora muri stade. Urushi rwa mbere ngo rwari rumugezeho bahita bamusohora muri stade. Uwo ni Wasiri yakubiswe imbwa y'urushi n'uwo bita Jado Dukuze. Urushi rwa danje kubera guserebura ngo piramide iratsinze. Ati wewe ubundi wageze mu banyamakuru te ko nta na accreditation wari wahawe gute ugera mu banyamakuru? Ibintu babihindutse uruva gusenya, ibintu bihinduka ibindi, inkuru ihinduka urushi, inkuru ihinduka gusogwa muri stade kwa Wasiri. Inama wagira Wasiri ni iyihe rero? Uyandike muri comment. Inama wagira Wasiri uyandike muri comment. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha utagabanyije. Iyi yari Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kiruta ibindi hano mu Rwanda. Thank you very much.